Саз вақалары ақта тариф етмеге азырмы. Студияда мен Султан Естакаева чалышам, хайырлы ақшамлар. Жумхуриетте Евсеневе учуджи Амедхан Султанның хатырасына аңмаға азырланалар. Ялтада «Звездочка» адлы ятаханинан сәкенлеріні яны мескеннен тәмін етежеклер мескен құрылмасы үшін топрақта мартасы айырылды. Крым Теплокоммунэнерго 50 миллион рублеге паркны янылатты. Уч Оксюз Ахмеджит районында яны евлерінің сайыплері олдылар. Қырым мевсімлер арасында туристлерге не тәклиф ете? Ашала вехияnetlік Қырым елбасшысы Кереч шәр шурасының башы веме бұсларының әрекетлеріне тамам бойле қимет кесті. Елбасшы мемурлар блокада ешракчилеріне отымек бақшыш еткенлері ақта дешетлі күнлеріні көрген қартларға бойле бақшышлар ләйіғдегіл деп қайдетті. Сергей Аксенов ичтимаи ағлардаки сәйфесінде Қырым Жұмхуриетінің Девлет шурасы тақиқат кечірежек деп язды. Емді обу вазиетіні озы чезмеге азыр. Майя Хужинаның іштен бошамаға редетовыны о сама дурство деп адлады. Созвонился с главой администрации Керчи Сергеем Вадимовичем Бороздиным. Если в течение сегодняшнего дня мое требование об увольнении главы и заместителя городского совета не будет выполнено, то в понедельник выезжаю в Керчь на внеочередную сессию городского совета, на которой в моем присутствии будет поставлена точка в этом вопросе. Ялтада қызы алда бұлынған «Звездочка» ятаханесінде яшаған 126 айле яны мескен әлді етежек. Оның құрыжылығы үшін топрақда мартасы айрылды, вевесі қалар азырлана. Алупкада есе бірінже құббелі жамы тікленілежек шымды ішлеріні башламақ үшін меценат қыдыралар. Бұақта Эльмас Аблакимованың левхасында. Ну вот тут получается грибок. Видите, вот то, что я как говорила, везде. Как с торца с улицы, точно так же в комнатах. Хотя там уже пенопласт. Нечме ханым Ялтадаки «Звездочка» адлы ятаққанеде удалардан бұрыны açып деварларны көстере. Взгляните на наши стены, на наши полы, они просто рушатся. Адамлар блокларның içini теміз тұтмаға тырышалар, ама коридорларда бұның чаресі yok. Шілген, куфленген деварлар ветелерден гирляндалар. Мында яшаған адамлар үшін енді алышқылы ве ажынықлы вазиет олып қалды. В таких условиях, как мы здесь живем, наверное, никто не живет. У нас стенки вот тут по 9-12 сантиметров, все облуплено, такая сырость в доме, вот у меня первый этаж. Холодно очень, и все, мы живем и экономим на всем. 25 лет мы здесь живем и ничего себе позволить не можем. Эвелері мұнда 5 йылдызлы язлық Мустафирхане ерлеші еді. 95-ші сенесі бинаға 120-ден зияде қоранта вақытынша, яни 2 ай девамында яшамақ үшін көчірілген еді. Мағазда чатлақларыны көресіз дерсін, шымды бина башының үстіне түшежек. Дінлеп бақсав су ақаны ешітмеге мүмкін. Яғмұрларда ағанда яда қар ерегенде бұл ер суға тоғла. Адамлар енді 30 жылдан берлі бойле мұшкүл шарайтлерге яшайлар. «Звездочка» кяғыт ясалған евкабы істеген вақытта дағыла білем. У нас на 5-м этаже, когда у нас ураганы или ветра там, у нас прям шматками падают с 5-го этажа. Қазай мескеден көчірмек режасынен адамлар епсейдалерге мұраджат еттілер, ама ешбір нәтиже олмады. Меселе шымды де açық қала. 2018 сенесі топрақ айрылды, ама құруджилық башқа вақытқа сүрілді. Рәбелтлерген гражданлар үшін программа бойынша 80 квартиралы ев құрылмақ керек еді. Ама о вақыт онлар же адам менскенсіз қалажақ еделер. Чаре тапылды, іш группасы яратылды, анда шер мемориеті ве «Звездочка» ятақанесінің сакенлері кірділер. Разработали квартирографию такую, где все учли нюансы. То есть и по квадратурам, и там по разделению семей были проблемы. Мы эти все учли. То есть и на сегодняшний день дом будет строиться. И ни один человек в общежитии «Звездочки» не останется при переселении. Элі сотка топрақ дамартасында яқында құрыжылық башлайжақ. У людей, вот у всех жильцов такое мнение, да? Конечно, конечно. Кемерайын ойынчылар «Звездочка» ятаққанесінде көчіп, Ялтада квартира әлде етмек мүмкінлігі ақында білділер. Бірден қанусыз шекілде қазайы мескенге прописка етіліп башладылар. О вақыт ішке прокуратура қошылды, енді есе меселе чезілді. После начала проверки правоохранительных органов
органов, ряд деятелей, которые каким-то образом чудесным при содействии должностных лиц оказались прописаны в аварийном общежитии «Звездочка» уже после 2014 года. Они в спешном порядке выписались, осталось буквально несколько эпизодов. Я думаю, это тоже предмет разбирательства правоохранительных органов. Алуштанын Будульбер ерлеріне якын вақыт дени объект ярастырacak. Yerli Müslüman cemiyeti 10 yıl devamında cami için yer elde etmeye tırıştı. Şimdi 22 sotkalık damarda muftiliknin balansında geçirildi. Adamlar endi dini binanın eskizlerini hazırladılar. Cami kurulsa kısmet etsin inşallah. Ona bakıp son kanalizasyon yapsalar. İnşallah son namaz kılmaya da bunda ne desem bunda tab Gazprom taraftan bu taraftan emrin korunacak. Bunda yok degende aşık 30 kaç metreden toka minaretler olacak. Yardım tek maliye cihetten kerek diye adamlar. Ruslan Balbek bu meseleni çözmege ve mecenatlarını celp etmege söz verdi. Мы как только согласуем этот эскизный проект с Духовным управлением мусульман Крыма и за отсутствием каких-то предложений или замечаний будем искать активно меценатов, готовых сделать вот такой вот праздник для жителей Ялты. Kuruculuk yakın vakitte başlamağa isteyler. Bu cami Alupka'da birinci mekazlı kult obyekt olacak. Столетие будете планировать? Столетие. Очень много будет гостей. Ruslan Balbek Alupka'da Ahmetхан Sultan adına muzeyini de ziyaret etti. Anda modernen Uluk Kırım Tatar uçucusu Sovetler Birliği'nin 2 defa kahramanını 100 yılığı kayıt edilmeye hazırlık mevzusunu müzakere ettiler. Elmas Blakimova, Vitaliy Golubov, Millet için. 1971 senesi fevralinin birinde halkımızın en parlak vekillerinden biri Sovetler Birliği'nin 2 defa kahramanı fani dünyanı terk etti. Ulu vatan cenkini devamında Ahmethan Sultan avada 150 kureş geçirdi. Şahsen o'zi 30 düşman uçağını kırdı. O ana vatanımız korçalanıvı uğrunda çok çalıştı. O'zining cesurliginin bütün dünyaya belli oldu. Ahmedjetti efsanevi uçucunun doğan kununun 100 yıllığına Ahmethan Sultan adına meydanında onun heykeli yerleştirilecek. Haqiqiy efsanemiz haqqında navbatda kelib-qamiz. Cesur Sayın Ahmetxanday vatanperver olmağa. Cesur Sayın Ahmetxanday vatanperver olmağa. Ahmetxanның yaş şahinleri ant eteler. Olar o gibi cesur, cesaretli olup ana vatanımızını horçalacaklar. Впервые в истории, вообще в истории даже, наверное, России, это первый такой класс, даже, наверное, да, в истории всего мира, это впервые такой класс появился, и я очень горд, что он появился именно в нашей школе. Alime Abdunanova adına mektepte böyle sınıf bu okul yılı açıldı. O 5. sınıf temelinde yaratıldı. Talebeler doğru ve tekniki ilimlerini terinden öğreniyorlar. Mektep müdürü aytkanına göre okul müessesinde kadet sınıfları da olacak. Ama bu yerde vatanperverlikni efsanevi kahramanlarının misalinde terbiyeleyler. Olar Ahmetxanның şahinleridir. Аббревиатура на самолетах Ahmetxana, она была в виде сокола. Вот мы выбрали такую же эмблему. Bu timsal talebelerinin baş kiyimlilerini de yaraştıra. Ahmetxanның şahinleri bu 44. mektep ve Gраждан Aviatsiya institutunun Ulyanovsk filialının birlikte amelge geçirilgen leyha. Мы решили, что будем потихонечку детей возить на тренировочные полеты в аэропорта, чтобы они смотрели, как взлетают самолеты, как они садятся, общаться с летчиками. Mektepni bitirgen son hırımlı şahinler okuvlarını aviasyon institutunda devam edip, belki de uçucu ustanın izinden ketebilecekler. Doğma Alupkalı Haçi Harbi Aviasyon Mektebi'nin mezunu 41. senesi başka Sovet askerleri gibi vatanını horçalamak için cenkке ketti. Bir günde o düşmanlarga karşı birkaç kere avağa көтерildi. Ahmetxan vatanını azat etmek için cenknin birinci gününden sonki dakikalarına kureşti. Faşistlerinin gemilerini bir ardından kıraydı. O 150 hava vuruşunu geçirdi. Grupa terkibinde 19 şahsen özü ise 30 düşman uçağını yok etti. 25 yaşında o Sovet Birliği'nin 2 defa kahramanı oldu. Искал всегда что-то новое в тактике, в системе управления, наведения. Советовался, обсуждали вместе с летчиками, как это лучше сделать, со штурманами. Человек, который искал что-то новое.
Harbiy yararlıkları için o çoktan çok devlet mükafatlarına nail oldu. Amitxan Karaman olmakla beraber Kırım Tatar Milli Hareketi'nin faal iştirakçısıydı. Он наш земляк, он крымский татарин. Он отдал свою молодость именно за нашу жизнь, за наше будущее, чтобы наше поколение жило счастливо. Bir şeyden korkmagan uçucu Kokki 30 yıllık ömrünü bağışladı. Canını da tamam Kok aldı. Ulu uçucumuz 1931 senesi fevralının birinde uçak sınavını geçirgende elak oldu. Amitxan Sultan, onun adı bütün Sovet Birliği'nin teritoriyasında hatta Avrupa'da belli. O dünyanın en yakşı 10 uçucusu cedveline kirdi. Ahmedçi şehrinde onun adını merkezi meydan ve aeroklub taşı. Alupka'da ise 2 defa kahramanın adına müze çalışa. Alupka'da birinci sanlı mektepte efsanevi şairinin şerefine adlandırıldı. Bu akta karar tap 2010 senesi çıkarılgan idi. Ama bu karar tek 5 yıldan son amelge geçirildi. Не довели этот вопрос до конца. Поэтому в 2015 году мы заново приняли это решение в Ялтинском администрации, в Ялтинской администрации. И после этого решения, которое Ялта вынесла, уже были оформлены все соответствующие документы для того, чтобы школа номер 1 уже официально везде писала, что это школа имени Amitxana Sultana. Cumhuriyetimizde belli uçucu doğan gününün 100 yıllığına indi hazırlanıp başladılar. Oktyabr'ın 25'inde merkezi meydanını Amitxan Sultan'ın çok beklenilgen heykeli yaraştıracak. Эскиз представлен вот в таком рабочем варианте, где главной фигурой является вот сам Amitxan Sultan и две по краям скалы, олицетворяющие крылья. Здесь разноуровневый постамент, он говорит нам о том, что он с горной Алупки. Вот. И высота памятника где-то 4,5 метра, сама фигура где-то 2,60. Вот. Предполагается из бронзы и постаментная часть из гранита. Şimdi ise Kırım sakinleri Amitxan Sultan elak olgan günü ulu kahramanımızın hatırasını analar. Fevralının birinde tedbirler Ahmedçi'de Alupka ve Kaçı'da geçirilecek. Kırımga uçuvlar coğrafiyası kenişli yaz aylarında Ahmedçit Ava Limanına 10 şehirden reisler koşulacak. Yarımadaga Arkhangelsk, Murmansk, Syktyvkar, Çebaksarı, Belgrad, Nijnekamsk, Ivanovo, Kazan, Nijni Novgorod ve Ufa gibi şehirlerden uçup gelmege mümkün olacak. Ava Limanının matbuat hizmeti haber etkeni gibi doğru uçuvlar iyinin birinci günlerinde açılacak. Yani reisler boyunca uçuvlar ağımdaki senenin oktyabr ayına devam edecek. Ahmedçit rayonunda 3 oksuz kvartiralarının anahtarlarını elde ettiler. Bunu onlar birkaç yıl beklediler. Sahipler endi tamir etmege ve yanı evde bayram geçirmege planlaştıralar. Mevzunun devamı bizim levhamızda. Anatoly Yarashevskiy için bugün haqiqiy bayram. O şahsi evinin sahibi oldu. Bu konu o 10 yıl bekledi. Қантавлы квартираның мейданлығы 30 квадрат метрге яқын. Ev oksuz балар мескенен теменлену программасы чертвесінде айрылды. Очень доволен. Нравится вид. Рядом там школа, все есть как бы. Проблем не будет в дальнейшем даже с детьми. Яңа мескен Ахмедчит районының школьный көнде берілді. Анатолий Yarashevskiy ындымында ерлешіп башлады ве яплажақ ішлерақта тариф етті. Потолок натяжной сделать, там ламинат постелить, стены переклеить обои. И, наверное, хочу в салатовый цвет покрасить, кислотный. Нравится мне этот цвет. Ну, так потихонечку уже мебель и все остальное в дальнейшем будет. Квартираларны трудовой ве булганақ көлерінде де экі қырымлы елде еттілер. Поздравляю вас и надеюсь, что все условия договора социального найма в том числе будут выполняться. Под четким руководством республики, и мы пытаемся найти всевозможные варианты, чтобы в дальнейшем реализовать и обеспечить наших детей-сирот в данной программе. 2020 сененің сонына жанақтарларда 6 oksuz балаға берілежек. Тек 3 ел девамында бұл программа ярдымынен 17 адам шақси мескеневнің сайплері олдылар. Фатиме Седаметова, Севиля Меметова, Максим Турчев, Милет Ичун.
Қырым сәкенлеріне газға қошылғанлары үшін 30 бенге рубле төленілежек. Бөле қарар везірлер шурасының топлашуында чықарылды. Мади ярдым Қырымда ең аздан 1 ел яшаған ве айленің келері 1 жанға 2 яшав минимумдан зияды олмаған ватандашларымға берілежек. Коммуналь ресурсларға қошылмақ үшін ярдымны имтиязлы категория гражданларды елде етежек. Олар арасында Улы Ватан женкінің ветеранлары ве чоқ балалы айлелер бар. Для того, чтобы реализовать право в получении такой материальной помощи, необходимо обратиться в орган труда и социальной защиты по месту жительства, предоставить документы, подтверждающие расходы на подключение к сетям. Devletten 3 миллион рубле хырсызлады. Реабилитирленгенлер үшін 72 квартиралық ev құрылмасы бойынша mühendis судақта бина азыр олғаны ақта весиқаларını имзалады. Ақиқатын есе іштек 30%-ға бежерілді. Берілген актылар тұш қызметшіге пара себепсіз кечірілмесі үшін темел олды. Нәтижеде февраль бюджетке 2 миллион рубледен зияде зарар кетірілді. Прокуратура оны иш векилетлеріні зияды қоллануында қабатлай. Енді бұ адам 3-10 елғажы азатлықтан марум етіле білелер. Крым теплокоммунэнерго хадимлері 10 нұсқа мақсус техника әлді еттілер. Арабалар тамир монтаж ішлері үшін сатын алынды. Оларны Жұмхуриет шерлеріне yollayacaklar. Парк янылатуына не қадар пара масраф етілген ақында София Шукурованың левхасында. Юг кранлары, экскаваторлар, автокөтерілулер, Хазаи тамир арабалары ве кран манипулятор тәртибаты. Крым теплокоммунэнерго идаресінің паркы бөле техниканен яныланды. Алла қызмет етсе, бек çok бекледік бұл техниканы біздер. Аллаға шүкір келді, енді çalışacağımız inşallah. Мемет Сулейманова әвеслікнен яны демир арабасыны огрене. Өмірінің 18 елыны ескі автокранның дүмені башында кечірді. Әр кіші 70-80 сенелері чықарылған машиналар сық-сық бозулайды ве олар үшін араба қысымларыны тапмаға бек қиын еді деп айта. Әр бір шей бар бұны. Плот да анау спутниковый нелері де бар екен бұны. ГЛОНАСС дейлер ме? Енді огренежеміз бұға, китапларын оқып, біздер бөлеші көрмедік да. İşte Allah'a şükür, ділбер машиналар. Çalışmak қысмет етсін, иншалла. Хазаи техники қызмет арабасы муэсесінің янылығы. О гидравлик яқ станциясының вечешет генераторларынан донатылған әр шеймында хадимлер үшін хавсыз. Маслостанцию мы можем спокойно откачивать воду из колодцев, из лотков, из камер. Также мы можем использовать нашу асфальтобетонорез 400 для резки бетона, асфальта для производства аварийных ремонтных работ. И мы не можем работать электричеством в колодцах, в тепловых камерах, потому что это очень опасно для жизни наших рабочих. Для этого мы и привезли такой, можно сказать, экспериментальный вариант. Впервые. Такого у нас не было. Насколько нуждались? Очень сильно нуждались, и я надеюсь, мы сможем намного функциональнее использовать свое оборудование сейчас и намного быстрее устранять аварийные ситуации. Яна трактор пейдауловна Валерий Михайлович де Пек Хувана. Как вам новая техника? Бомба. Как мы раньше работали, начинали, у нас тут такой техники не было, это просто фантастика. Валерий 38 ел теплокоммунэнерго сасында çalıştı. O бойлечок функциональ арабаны идаре etmesi hakkında atты umut etmegенеді деп айта. Настоящий луноход 3 в одном, это только мечтать можно такой. Этот трактор, у него получается, он универсальный, у него погрузчик впереди, он может все. У него выдвигается стрела, у него цепляется гидромолот, цепляется смена оборудования легко очень. И у него все усовершенствовано, у него гидравлическая коробка скоростей. В общем, все для человека сделано, только работать. Махсус техника теплоэнергетик объектлерінің янылаштырылуы лейхасы бойынша алынды. Бұл мақсатларға 2019 сенесі Қырым Жұмхуриетінің бюджетінде 50 миллион рублеге яқын пара айырылған еді. Поздравляю, как говорится, не гладзением жизни. Спасибо огромное. Успехов в работе. Оправдаем доверие. Бүгін айдывчыларға мескен коммуналь ходжалық везірінің муавины Энвер Аблаев ве Крым теплокоммунэнерго муэсесінің ребері Виктор Дуйчев анақтарларыны тақдим еттілер. Износ сетей достаточно большой, устранение аварийных ситуаций
это самое основное. И, конечно же, те программы, которые стоят перед предприятием по замене сетей, эта техника очень необходима. Это наша последовательная работа. Мы в том году вручали порядка 12 единиц, вот сегодня 10 единиц техники приобретено. В этом году порядка 25 миллионов также будет выделено на модернизацию. Техника поедет в города и районы Республики Крым для того, чтобы мы смогли более качественно подавать услугу теплоснабжения, готовиться в межотопительный период. То есть это тот минимальный необходимый набор техники, который позволит нам планово и без каких-либо проблем подходить к теплоснабжению населения Республики Крым. Айдавчылар анахтарларын алып теплотрассаның тамиратына, көтеллар ве бойлелерінің денештүрілуіне етіп бармаға азырлар. Эрши Крым сәкелеріні sıcақнен ве sıcақ сумен тәмин етмек үшін япыла. София Шукурова, Виталий Голубев, Миллет үшін. Тек Қырымда пашырылген Қашқавалны аша бақмақ квадроцикл ве атлар үстінде кезінмек қарлы дағлар үстіне чықымақ. Бұ эпосы ярым адамыз аққында. Қырымда мевсімлер арасында атланмаға мүмкін ма? Бош вақытны не ерде ве насыл кешірмеге мүмкін? Бұ ақта бізімні бетті келіп қамызда. Қырымдақларының төпелерінде бұлытларының бейаз шапкелері көріне. Тынчылық ве табиатқа қавышу дұйғылары үкім сүре. Тамамында Демирджи көйінде Қашқавал пішірілуінен оқырашқан экологик хане ерлешті. Алексей Носарев өз айванларына пүтчен бере. Олар от, яда идбурун ашайлар. Да Қашқавал ханесіндегі экскурсия эчкілерінен танышуындан башлана. Бұй сен бекленелген велезетлі даққалар Қашқавал дегустациясы. Мы делаем сыр как продукт местности. Название сыров постарались тоже связать с местностью. Мы делаем несколько авторских сыров. Вот первый сыр, который вы будете пробовать, называется луста. Эчки сүтінден яры хатты Қашқавал пішіріле. Инже тілімлер текрарланмаз дұйғылар бере. Бұл мақсулатның патенті бар, оны тек Қырымда ашап бақмаға мүмкін. Эксклюзив костель Қырым отларынен яда биберле ола біле. Когда сезон заканчивается, у нас больше всего приезжает местных. Ну и когда тут все равно отдыхаешь у нас круглый год. Мескен бронь етілігі авиабилетлерден оғырашқан онлайн-сервислерінің аналитиклері хабер еткеніне көре, Русиялы туристлер февраль байрамларына Қырымда кечірмеге планлаштыралар. Қырымға мирақ қыш вақытында 36%-ға артты. Бұл Қырымны әлверішлі фиятларне зиярет етмек үшін яқшы имкандыр. Келешіклі фиятлар бойынша ратланув ән яқшы ратланувдыр. Сербестлікні севгенлер үшін Рубин адлы ат да бар. Ама мұхай толыныз бірінші кереден атқа менмек қиын ола біле. Мы еще раз переписываем. Да нет уж. Мы переписываем. Да нет уж. Все переписываем, Виталик. Это как настоящий турист. Қырымдай қыш мевсімінде қатты аязлар ве еллер олмай дей ат бақыжылар. Оның үшін ел 12 ай ат үстінде кезінмеге мүмкін. Мы готовы принимать туристов, да, мы работаем круглый год. Вот. Наши лошадки тоже только рады. На выходные, конечно, приезжают, нет-нет, чуть погода налаживается, люди хотят выехать на природу и покататься на лошадках. Экстремаль аттракционлар авескерлары үшін квадроцикллер айдавы тақдим етіле. И зимой можно кататься, он этого не боится, ни грязи, это его стихия. В любое время можно кататься, потеплее одеваться, перчаточки и вперед. Файл ратлановну севгенлер үшін суық кедер етмей, Айпетри дағының қарлы төпелері Қырымда қар етішмегеніне тазминат ола біле. Бұйерге Архан Йолонин көтерілмек ве енмек мүмкін. Байырның қарлы жапларында әдей чаналар ве шышыртылген ястықлар үстінде таймаға мүмкін. Вебин 234 метрлік yüksекliktен дүлбер манзаралардан зевхлана білесіңіз. София Шукурова, Эльмас Аблакимова, Виталий Голубев, Рафаэль Вахидов, Миллет үшін. Қырымда көреш бойынша 11-ші Жумхури ачық турнирге азырланалар. Турнир Советлер бірлігінің 2 дефа қараманы Амедхан Султанның қатырасына бағышлана. Чемпионат феврален бірінде Құрман районы бұйық онлар койының медениет евінде кешірілежек. Эпосы істегенлер саат 11-ге давет етіле. Бүгінге бұл эпосы хаберлер Миллет телеканалындан айырылманыз, қайырлы ақшамлар.